Kubor nagaslem jong udongsan hima. Kinongsong dukan hayudu. Kilayo ban pendep saya ketika kebaar. Hadin bagatanat kekoy kekia. Kalapan bait biang ban aitika. Hatanat usim kahima melim. Kebadan hakli yudu. Kebalas dang menta kasngi. Akanay tarik nailur arjar arpuwe. Kanay kajing aitika kelas dang naduk kepor sipawa jam step. Kebalapan kut hakapor sawa jenmit. Hakabaladon palat kanday pungut iay. Kibalawan ayah ketika kebaar. Bat kanay kajing aitika kan beteng hadu lasyam tayaw. Hakajing ikran, baru eksekutif magistrate. Ulayat hu bamanta kinongsong dukan, hayudu. Kilas dang basngut hu, kumta udon kajing kerman basuki-suki. Baro kinsa ailut ya katika. Kenang ban plino ya kiyaw kihat, kikali, mat kiway deh. Ada tengah bawa masuk lindo. Pidikum ne hayudu. Ane ada kamu iam assistant magistrate. Bod iskas hill district, disi kan. Is the district. Tapi itu yang ngi pi bade in charge yang ne hayudu. Ti hadu menta kano persen ai kibala dep aitika, ane hayudu. Ya mentah kat kum kini jinkan records ke bangidon. Lajan poi kandai 4%. Tiki ai kibasa kibala dep ai 4%. Dibasa kibala ai 4%. Kini ke basa record. Di basa kha. Idon tu kan ni dia kibangin sa. Ya gitu ya artli ngadep. Bila dep ai ka certificate dengan application letter. Naga office in DC. Bat gidang dan sosok tadi kibangin sa. Ai ka letter of appreciation ki. Bat dah certificate. Kini di bala dep aitika bro arsen, bala dep Baik ini baik bagi sebagian kini gini baik ya bah fast dose. mentah orang ya second dose. Timan itu yang ngi nak ikadau pi penlong biang ban aitika hang ne akli yudu. Ni iba respon nanti ke sisa skor ki beliau ki badan hang ni yodo ini ki shopkeepers nanti ki vendors di terang bagi angdut sisa ya kini ka tika. Nama beli kelas suatu ya lembaga awareness ke bani ai lembaga ni ka bani ni aji saya ki ni aji tip ki da kata gajing IT lot gajing ni kong GM but kibriyo kelas suatu apa kelas suatu but kaliyo gajing saya kelas sohon ke mesim but ni haga first dose apa sedang aga aku dulu sudah jong Jun ni hadu di hajar ki wan ya ke ban ai ke ni first dose. Kiman taru isi idon kam kan hatusuk iki di pelong ya kan second dose apa dia minta kendai terus yang September hajar afway te ni iba minta gibrigi minta gela apa do kendai kusa ngut di bawah dan ai kan ke second dose function idon betul ni ngut kiba wan minta ka first dose te ngai iba kibriu ila sedang masutu ya ga dori ke jingdon kam jong ni ke vaccination namar ketika jadi kejinya dah. But the vaccination is prevention. Naga benta kibriu. Ni wat gini report gibangi yoru. Ya gini ka cases malagas ni. Ni bakal adon ka jingyar. Kam tamli ngai ka jingyap tabun kini gibayap kide giba nak vaccinate. Giba kremtika. Ti imat kani ro ka don ka jingta ya kibriu ba gidan kam ya ka vaccination. Ti ngasngu naga benta gini ka health department ru. Ringkat yang telang bawa office jauh Deputy Commissioner Badan Burom tapi is kasih selong, bat bagi keloi ban kenir kaki banyarap nagabenta ban ai ya kini ke second dose vaccination hang ni apa yodu. Ngani scam ba tadi ada ke jing sedang adu kendai terik manggil abu si tayo ban pelong ya kini ka vaccination second dose vaccination kamu hadu kata first dia kapan wan. Andong. Di kerman skamba kinangwan kibriu ban ai injection. What we welcome ru ani khot soba what itu di first dose. Lakin wan ya ban ai kita vaccination. Tapi itu yang ngi kepor pilih rung sya gini kiyo, pergi basa, hane po yudo. Kini ki bam aitika ke jing pensyai ke jing jawab joki ya pi ba kim tre ban aitika. Hi ki don katu kan ni ki ba yong ila sanya ho blai la biang. Hager teng yong jisu la biang.
ia kau ia kia mindan kaman injection kata ke jibat ujung ki ndrengi nya bak ni pensa nyong pe sini aba hibam jing bam sida dua ini em kita berkentang ne mentu jimba yang ho ya kum juru sobha ya ke ni injection da perkentang swa bat da dua swa ban ke jisai nu ble ban ke bon nu ble bat ba pindale injection nyo ma ya kata ka bor jong ka ke jing yarap jong ka ke jing yada jong ka sha akan nak jong ki bat kani ke jing ai awareness jong i ki bi hang ye po da ke jing sha jong i ke jing ne da ke jing i ba ke jing sun sha ke jong i embaro bat kala terikam suki am terikam hak tu sini ke terikam suki ba gadong ke jing kermen ru mangi kemen ba mentang i ba wat ki hasil ke awan idan tu kan ni ki basa pat ki ba Dang don apreng ke jingele kung bahasa do ha ini di bahasa kuai kat tu ni nanti ini bahasa ketungru di bahasa do ru kat tu kat ni hampung kasih jongi tendre ni kerpat daga jing sngoret yaki daga jing ek ba kinle no ya ga vaccination swa ba kan dier ka po namar kalat ka ba khaddu ri tang ka vaccination ta umdan dawai umdan dasin ka ba sarkar kan al to thu yang ngi mentah din beladap ai 100% hari ni hayudo ka sarkar kelasaan men pli man kasngi kidukan ya mentah ka sarkar kumagalong mentahi ka sarkar ka asya ban pli nadu man dia do sisa jai bak kapor galong sawaji ki por galong ba sarkar kadang ailat tang kinong office ba kinwan pre tang hadu kumba sawaji di sarkar ka bu kan khang na gi dukan baro sawaji ndri men to pa gi kinong tre office ke along ga awai tre sambaji ki ni hab ye telang bat kinong tre office tu bo sarkar bat men ta ni laila bat bakin ya khang na ga kum no sambaji ti ata ra kan long ba kan don ga jing ya su thu jing lang bat ki bo sarkar bat kinong di jing dia ni yo bat kinong tier kum customer tapi don jikerman balada baro kinong ai nong yau ki atikalut sarkar kan flight no ikali ne yaki yau ki hat baro kumba ka kemit lenti ke sarkar hi ada baro ni ko mu kajing ko mu du sabi jong kajing kerku lara ki ko mu kini ki pa kinum khangla yala kajing ki khun bagin yo panma kajing kerku lemba lara ki ladat lut ke bak semasa balik school kumang i mentai sarkar ski ka na pelai lara baro hi kin injection kumala om dan la tang ka vaccination sarkar kan ai ka batam nak ga benta ban prinkhang ya ka yo ka kot ka benta bagi kena school kinyo ban puli da ka jing lai lu bat nyong tre office tu kin tre da ka jing lai lu da ka jing kanan nomor bele ilong kum kitu sipai ba king acar bamdan seti su abawan datma abang ni ko kamtam gani katma covid kaba kwa banong galong kentu yaki param siang ke bokoro baro ke badon hangye po is kas hills ba kinso ba ya kaban iet yeladi ba kidong kam ban sim ya kani kasinja ma ka sarkar ga turwa menta ketika kabalong ka jingyada and the vaccination is prevention. Presibun. Thì cái này cái tika cái em ta cái cái first dose hay second dose? Cái second dose. Cái first dose mana pi ai? Là ai hôm nay từ buổi June khăn đồ tới. Mana June kan tu dek. Tapi song kan hai hang hai. Hai? Pasal kok. Kok. Thì don pat ki way ki bom pat ai tika. Tapi pat pi ai tika nak ai ka daw pi pensai. Hai chung. Một trong bom anh kita tangkap ai. Tiki don ki perlok tiki bom pat ai ki basong dukan. Bala ai kita nak buat ai. Tiki don jikermen ba mentapil ai second dose baru ai hayudo second dose don jikermen bakan bahano aneka. Tiki ni bom ai tika ke ai ka daw ba kim ai ki thu kum no ya pi ki ong kum no. Yang masa ai dia, yang masa ai. Asa din. Bila kan usna ka. Sam. Kam nilai am por ba pi inject no ko. Maki baru ki kano ong ba yo yap no yo pang repi te nilai.
Rayak tu tahu boleh ni song ni tahu banyak mah. Jadi kecing terpat trong pi ki bom itu bompat ai tika nama bom bompat ai kecing. Cepat bahan ai kan banyak orang cimpang. Pijan jikremen bakumbang sarkar ko ang bala bun da tika kan plan no ski ya yo hat kali Tahu kan ni. ko be shubun. Tapi itu yang ni kena jing tika ka sedang untuk meno hang ni hakli yo do. Last time ada lupa, tak langsung dia ada lupa first class itu. Dia mentah kita setang dia mereka, dia ini second class lagi. Dia first class itu last time dia beruang dulu. Ani skendos ka sedang tang sini. Ayo tu, Ka skendos ni yo do. apa itu? Tang ya skendos na first dose PI. MDI lang yang tadi. First class, second class itu di bawah. First class sampai mungkin baru. Ko bantip long hadin to ka first dose kibla tika kila bun la hang ni yo do. Don em kiba ujor badan bapang mai hadin ba da tika. Ada mentah di tempat ni. Tika adu mata pi thu ni kumba kana mut terhadap tika ni. Kaman ta kasni. Tak ada orang kampung kami. Te man tasni pinang ai na pin adu lano pi bupar na. Mentah di semua air kasih. Mentah rush tu. Flash pun. To itu lem yang ni pi badai kulit siem yang mamelem. Te kila don bun em ki bai tika hang ne apo yudu. Kemudian ini Atika Pak Yudu. Kat gajing yo ajing kan jadi langkum kalau jankot siapa 90%. Tik ki basa ki badang duna baham tai ba tika. Kibasa kibadang duna ide kani kalan basa dah. Nangka hidan sekini hilan pedang itu bebuan ni kide ni ki khasi jangi ki bam pat simpatika. Ti pia tu yang ni long por ba pil keli balik mai tika ki ai ka daw ba ki ai happy. Kita lagi jong kita ni don ki bang ngim tere kidan bang mangi don kecing stom ngidang di dawai ba kum ta ki buan ki da ko ki pendi kan. Jadi ngapai ia kamu kani ke tem ke bawan kani ke baar pan kila don di bawan kita yang ngam tere kila yawan sekhmat te tak ada sapelong apa yudu ba en penyo ya kita kena 90% ni. Tu ka don ke basu tu kan. Kidan ki bala sutu. Oh mensua ke por baki dang liong te kim tere itu dot ki yang tere. Marngi nyimpang ngi nama tika. Dari matahari ni kita sutu. Kemud ka kapat ka jupan syai tu pi pat ba kenang balong 4%. Kenapa belum 4% nam takan ka yudu. Takkan gin saya kau dengan ngi shu kentu iki kolong ba kinya ai kita nomor buon iki beladap ai kim don ke kita hati Kimta kan ka kan jeng etika ba arsin ta ka meno ka sedang ba etika biang ne po kli yudu. mentah sini Sampai sini. Kli abun bawan. au prapo prapo Tapi kemil nanti bagi way kita beladap ai fast dose kin ai second dose no mentah kan ka sen ba. Dan jika ban bikin ai lang ai biang kan. hoi kia Tapi kemil nanti kum ginong pet ya ka yudu. Pi ginong pet ya yudu pi don jika ban bala da bun ba etika. Kan bahano ka sarkar kan plat no ya ka ka hat ya kali kawan kali kamai. gajing pas new jong pai ba kau kumta ka babu ni gilong kilang jong pai ba nong song yo golong ba ngin kinai tikalut no 100% gitu ang wat keting bamari ki ang ngin sa ai no yo kumta pakata ka jong ki let's say la shai la si singir gila banwan gitu ki bampat ai men siwa kinai na la shai mene mesti ki sang sayo la le restu iki yang ngin ai no Ta. Kulish bun. marhane hane po yo tolong ta ngini kidon ki abu nak jong ki jaga bagi sa kila de ban ainut
Kidan kiba sa simulai kila mulai basa jayau basa ta kan terter kita. Dan gila simi juga jingkai bara kalau awan kita kena 100%. Boleh sebut.